Acts chapter 3 na usa ka bakol dito nga sige panglimos kada adlaw sa simbahan. Mo to trabaho niya mudong sa simbahan para manglimos. Pero sa time nga giayo sila ni Pedro, atong panahon na nagsugod na siya simba sa Ginoo. Wala tagay ni Pedro og kwarta si tong bakol. But giayo ni Pedro tong bakol nya pag humagkaayo naglukso-lukso kuno siya nagsimba, nag-awit ngadto sa Ginoo sulod sa templo. So nakita ato mga igsuon nga dili kwarta di ang sulbad sa mga problema sa bakol kun dili ang Dios. Sa time nga naayo na siya ning simba sa sugod sa Ginoo. So mo na atong hinumduman igsuon nga bisan pag madato tag-ayo di gid nato kalimtan ng Ginoo. Ano man siya ang tag-iyas tanan. Ingon ang panultihon 38 hangtod sa 9. Ngayon si Solomon dito nga, Lord, ayaw ko himuang pobre, ayaw ko himuang dato. Kaya pag himuon ko nimong pobre, Lord, basig makalimot na ko nga na ako'y Ginoo. Nya, mangita na ko pamaagi para